Welcome to ELEC. Today we are doing a mini virtual lesson about the Colosseum. U današnjoj mini virtualnoj lekciji posvetit ćemo se prošlom vremenu. Let's go! The Roman Emperor Titus opened the Colosseum officially in the 80th Anno Domini. The ceremony of 100 days included gladiatorial combats and wild animal fights. The Colosseum was made of different materials, and those were bricks, wood, tuff, cement, mortar, limestone. Its capacity was more than 50,000 people, and it had 5 levels. The arena, meaning sand in Latin, was a wooden floor covered with sand, above an underground structure with caged animals and scenery pieces. In 2007, the Colosseum became one of the 7 wonders of the modern world. Today, in ruins, the Colosseum still stands at the city center as a great representative symbol and witness of an empire. I iz razloga što smo sve vrijeme govorili u the simple past tense, odnosno prostom prošlom vremenu, potrebno je da se podsjetimo da postoje pravilni i nepravilni glagoli. Sada ćemo pogledati neke od tih glagola. Open je pravilan glagol i zato mu dodajemo nastavak ed, opened, za njegov oblik u prošlom vremenu. Include je također pravilan glagol, pošto se završava na i, dodajemo mu samo sufiks d. Included. Sljedeći glagoli su nepravilni, zato njihove oblike u prostom prošlom vremenu moramo da naučimo napamet. To be u prostom prošlom vremenu ima svoje forme was i were. Glagol to have je u simple past tense-u had. To become became u simple past tense-u. Dakle, ova posljednja 3 glagola su iz takozvane druge kolone. That's all for this lesson. Ne zaboravite da su ovo samo mini lekcije gdje učimo po nekoliko riječi ili se osvrćemo na neke detalje, a u isto vrijeme pokušavam i da vam približim taj sadržaj ili da ga učinim zanimljivijim time što možete i slikom da pratite ono o čemu pričam. Hope to see you soon. Bye!